Erigirwa kono dirite uina ntukwenja nkwateni Nteto chero Thaa Mugwanja unbito PHINEAS IMAANA na tukambiriani atinende kundi kindu kimbithe kumantere chie kumbo na rietwa ekumbo Young Elite Group nendi bedirite bake amwe na kwaranya na chia riboke ndoba mataro konye atungire baraba batere kudira bakiringa kura kaitene kaka kidurano ne onto bara bedirite bakiwa kaita karaka ingene ndi atungire bachalo abedera bakiura na nende ibakwenda atungire baraba kitaba ibadikaira no ingiria mawirane yarababekira mwaniketwa Nteto Martin Mugambi na utwandetwa hii Nthaka ari bantura chie kumba wandia ganga kerige chigombunge kia maremu ndhiga chaitiri baraungaungania na nkinya kwithirania aciari bao kubaruthira muchemanio kanda tubathomithia qualities ya mutongoria mwega bakimake decision kuthurana tariki kenda bethiro bena know-how twina objective ya ikundi giki gya antu popo kona iria twari gikubera briefly gutethia community antu baba bathomete batina wira na maundu maingi muno twarikia kwaraniria ayuthi baba baraba ingi bataturagira kubathire ithukumo bariuga aciari bao barienerua na ringi cia chana bakarikiria kuthura atongoria batari bega mtu aketha tubite wira lakini thaino akeja na tambesha ugu akawa entice kana akeja na gintu kingi kiria for example akeja akabera agule kule jia banenkere mbia into tabiu tukubera bona mutongoria to bakamenya that is not a good leader leo mutongoria for example to uwe kutha ino ni tukuona mauntu mwetu mbete kulura na nikio twi this group twe aumde no ntubwa kwenlaite ajiari betu ge qualities ya mutongoria na twingienda batuthurira bariuga barathurirwa atongoria baba na aciari atongoria baba baumagarukaga na batachokere nyuma kuona baraba atigire na baraba bathurire bachokaga nyumia mianga 5 turabetete kubalutana buria baomba gututhurira mutongoria mwega na mutongoria ukathikana gantu bae athi twamuthura twamutonye giteni atikathi kurira nau akeja akalika na maundu maria aruthire akaugire agaturuthira kethwa ni makwendelea kama tikwendelea mea mtu no wa nenkanire wira bati ateja kwa ithakara wira ni bwendeire kana nikabolungamire Nteto inu ciamukiritwe na kugwatwa na nkena na aciari baba bakiugaga ibwega na bao bagucokera na kubakunura metho mbere nturatwire turi ntumani muno kana turi thinani sana tutamenya tuthiete ko kana tumite ko no lakini kagita haba twita maundu mamwe nda bari kya gutwira maria tumba kuna mbere kana batu ingi makuromiria na betu kana batu ingi mbagwikara tukona batu cia maundu meka mo tuona atiri nita hagita kara ana ba Israeli baruta kwa Israeli bairetwe kanani batamenya kana bajite kugira mabega ko ni bauja bakirwa ni inya tio turaugagira muntu uria wonde wijite tukamugira rukemi na rayu ajete gutura agatwira gatwakira ndaracha agatwikira agatororira bobo na untu bau tutiona abo kedidika itai kuringana ntiasa nkuringa netukuona antu baingi muno ne bakweja bagatwira bagatororira bobo na buria bungi na untu bau bunda ma batororirite batetororirite antu bau tukenia kiripotera Weru weekend kume kumbo kirige chigombunge kia mara mbitagwa Martin Mugambi Nangere kunati nkadha ya ngabana wa kaunti ya Meru Priscilla Kiraito nedirite nendi akiara kia mauntu ye murimo yuanyimba nedirite akiwa murimo yomba kudira yukiura antu baba inginde ni andiguru Kenya na kuyu batire kuruana na yuara nendi akuri antu gweta na kudimwa kureo kenda koneka kidira muntu no edire na yokenda ona kurigitwa kureo nantu bara wete kinyadirikare ya kaunti ni chumite kire utira ni kurwa na mpange. I can tell you cancer takes 45,000 people every year. Please, let us try and go for checkup. Because the problem with the cancer, it has no pain. By the time sometimes you start feeling something, it is too late. Our people are dying of cancer, not because cancer is a killer, but because we do not go for regular screening for early detection. If cancer is detected early enough, it can be fully and completely treated. My friends, there are very many people who have been saved, who would have died, but they have lived a full and complete fulfilling what? Life. Unfortunately,
most of us, we are diagnosed with the cancer when it is the last stage, when nothing can be done. The county government of Meru has taken the initiative to try and come up with a cancer center. Those of you who have been to Meru Level 5 Hospital, there's a cancer center. If you go there, you can be diagnosed, you can be screened for free without having to pay. 18 days at school. Ngiro kuna nyuma ya katiba njaro kwithira ikurukane ndi county 35 yethire nindi kethaira ni county ya Kericho. County ra kwa miaka 10 ndithirite thungira kwa ni gavana umwe na rietwa Paul Kiprono Chepkoni ndithirite ichuma kiana ukura kinjira mwanya buranga bana kwithira nindi itarakiani ati kwa miaka 10 ndithirite aritine ki na thirite ukiria rwanyiro gima na kinyama antu yege barabara ntubra wete butethete bo kathakire ukura kwa kaunti mwanike Twandeto Martin Mugambi na Twandeto Ekinya. Gatiba ya nthiguru ya Kenya mwankwa ngiri na 10 iranenkanira mainya mathirikari kuja kubekere atori na cio thirikari cia matora 47 iraruthwa na thirikari namba 35 iratuika kaunti ya Kericho iratongorua gavana Paul Kiprono Chepkoni ari gavana wayo wa mbere. So I came from the university very clearly knowing that I needed to be part of the change that the people of Kericho wanted. Erigiritwe kuthirita kana kuinga mirango yake yotongoria ta gavana wa kaunti ya Kericho tariki 9 mweri wenana mwanka uyu itwaraniritie na Chepkoni na gututariria mantu nkuthoka agita karara twire kiri utongoria bubu. So I offered myself on that basis because I needed to be that first governor who would take Kericho to the next level. Chepkoni atwirite kwamba kana kwambiria kaunti ya Kericho butari untu bukai kana untu bubuthu. We started from scratch, and what I did was to set up government, beginning with deputy governor, and then ministers. And then, of course, the legislature came afterwards. Eterete kumagaruka utongoria nibo kaunti ya Kericho atwirite barabara roje ogima bwa mwiri ibyo biari iroto biake binene iroto biragwitigia kagita kana ingiritia kariba kaunti ya Kericho. The clarion call for my election was infrastructure. So I emphasized on roads, and we delivered in the first term 5,000 kilometers of roads. Health has been in my heart, and I delivered health. In fact, during COVID, we innovated a technology for testing COVID in absence of reagents using CT scan, and we developed the radiology department. And we facilitated health to be the best in the county. Chepkoni atongoretie kaunti ya Kericho gwa kagita kamyanke 10 na atariritie mathina nkutho mararakandanaga na montugo gwa ntugo gutigira utongoria bwa kaunti yake bukurungama na bukuthi na mbere. The governors and MCAs may not read from the same script because of conflicting interests, and governors are apparently can easily face impeachment, which I faced. Limited resources and resources that don't come in time, especially funding from Treasury. For financial challenges, you have to go to Treasury from time to time. And for politics, you manage. Akethiragia mĩanka 10 obichini Chepkoni augĩte mirandi ya iroto biake bia gũteithia mũkaru akaunti ya Kericho itakabikinyanĩrĩte gwa kagita gakinyĩte gake gakuma. I delivered major flagship projects. In fact, right now we are completing Kewasco water and sewerage project at 1.3 billion.
So water is the greatest flagship project as far as I'm concerned, followed by health, followed by agriculture. Agriculture, we set up what we call one word, one product. Finally, ICT is another flagship project. We put in data center, which we use for management. Chepkwone yakirikiria ugite thirikari cia matura na kuona ithiete bwega na ithiete na mbere na ire na mworoto wa kuthikura ja bunka bakona motonga makugana magutigira mirandi ikuthi na mbere na gatiba ya nthiguru ya Kenya kurutithwa wira buria batiri imbunge nene ya bunge na nkinya mbunge ya maseneta. We want devolution to be better. We need more resources. Where we are is average, but we still need more resources to support. In fact, we need full implementation of the Constitution. Kiripotera Weru TV kithurano 2022 kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Tudentere cha muthara na ranende waga giboka rebo direte bukioneka uchokera mwankeni wa kaunti ya Meru na kinya kaunti Mutori Isiolo ina ranende kinya MC wa Ntereu kinywa turibu direte akiwa kariba itikaibo onekete nende kutangikwania rithi kuma kaunti ne Mutori tere chalanyiro andi antu direte bakiteta na kwa kwina waga kene bukoneka na obudire boichoka ironto branende yerukira kinene nikire mubunge wa Ntereu edire akibatangikaira kendo tiro tima kareka yawaga gya kwedra nende yetabareka kya Ntereu chaiti waga yebo karibu ambiritie rengi ukujirondo andene shiatiene muno muthara ya burabu kuirwania karibao balanyiro watu antu barato karathonyi itwachetie thiri nonto bantu baba turugana na jumare wegwo na bare yabakiuna nyumba ciantu utukobo ibaraunire mujio mugoro wetawa bario na baraita na interview bionde na bagenya ngagie binge na witanga ginya iboyo byaroe na interview binja. Number 2 woni ni ngwani ndatekerwa na gento kweta mujinka tore anto baile ai kwarete o ibakinyete mwanka area ya ngathoine na baigologera na una bundoki itokoria county commissioner toka uria DC no ntwarara bwana Gemolo ngweku bwana Gemolo nireko nina antoba kuma weto na twina security itokora twina kambe mariara itokora twina kambe RDU ingwereko GSU eruta na RDU tokaibwa twina kinya kambe nge kampela tokauria kambe uni ambi reranto bakoya bakinyanga nto batokwenga nto mechie na ni ontuba kwarasha bondi re MCO muthara kinywa turibwa wekite kare na bo akiuria thirikari ukumila atiati kiri utethia ntobani nyana twiro toni na inyelitie kuri nyando anyisho karia ukumila atiati OSPD county commissioner na nyama tiangi totomba kuvumilia mno nyatha itokuwa itobui koyo to akinya toremwe onto totekeria kuthika ana beto totekeria chino into bionde kinya batu twina mpara kwathibia kuraba kuone bereta na banda to chunda toto ni toreo anya to toreo kenda bata toka bonga ende totekeria manto yau na inkoromba thirikari nene itokone kiana misaada na ange itorona mangre tukobia kiana misaada na abore kabore na iko kokomo tokolana mesanda rekwa wadrika rekwa wabore re uato thirikari mwe Kenya itokwenda kelwa tibore yake kwa bia ta waziri obore yake waziri wa Meru County na menya to twina mparanji na waziri wa Kenya yonde royana atobagua na toratara nyato na atiania mkologi Kenya na uriti Kenya yumbe bana ushume kiro swira ntera thine mparere ukuyirwa untuko na muno baga yabo karia bombere butate mantame tokora nyampis beto na abange bakuromba kura toreona amoga more na araba ita lori jina misanda kinya atu beto tetere ito meamporo thirikari ne atenyo lori na misanda to waleano eto twingato gua na tokona abange baeta abora maoga more aidulunga lori ko awe tote mtu wake akua impara
kwa hiyo tokana mporo thikana batareta tokalano ende amo abo itokomekera ito na tuitereta ngwe no muthara tureke thima kenda murombere na twekera na tuigwa thina chandroe nambi nkiripotera Weru weekend kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi Nduba Kelvin Kimathi nonto bondeto na kumira unene mutakina tukona kanya kakuno kaende ugeta kurencho kerete oringi na Nteto kathumba Mbita wa James Mithika kwa kwini yo kunene sana neto ya kinene inkuromba babu Meru umpe kura shenu mbaye mujumbe wenu ndene mbunge ya Senate kiama yako Jubilee kira kina rwanoroa kagia kana kauku kana kaunkutha wira kwenda kuritira iri watu ni maari ya thatu na bawana Meru ngwatane ya tongeria na baraba tongeri uoni bura kwenda kuthithia ni kureta tongeria amwe kenda tusukuma thina cienu iti nyingi turi amwe twinthe atongere betu bakwa twike iba kuwatanira yo atuma thina cietu iotha na ithithwa tukithikira shwa. Number 2 ndenda kwa senator wenu mpete ndite ngwe kuringana na watho wa katiba 96 ndete mbesha county ya Meru nkakaranthi kolelia na nkathikiria inambesha icietete kiri uwe uri mukario Meru boya thatu ndenda kwa senator ugeka Meru kiri thirikari bethieni senator wa wita Nairobi kuwatanira na thirikari ira ikathurwa ni Kenya kurira nguboromba atanoshia Russia na abakwa ni kura cia weta kuburitira ngwe kuromba na kuburetera Ameru na wendo kwa winija tariki 9 mweri wa 8 namba 9 ithanduku ria Senate mbikira tik mbaye senator oku kwegiteyo na kuritire ngwe Ameru tukurekania senator James Mithika Mbitagwa John Kireria Mubobia MC wego Gistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gisti miaka 10 na ningucokeria ntubego Gisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gisti tariki 9 mweri jwe 8 umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira front date kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio urimi bwetu na kurondeka igojisti kende rweli ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri jwe 8 umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote jisti tore mbere twina Kireria tore mbere wa Chris Marete, Chairman wa Meru Potato Cooperative Union, Director National Potato Council, hakini nkuruki unde mulebyo ikwashie. Ndikinyakiri tax force area ela formirwe His Excellency Peter Munya niye gatutetheria kithinire chionde tutwiri ikwashine. Chaulea Peter Munya ombete gutetheria sector ibingi ciolemi turi kagita gitu gutetheka turi ari mbai kwashie. Na Minister of Agriculture Peter Munya leo tugatetheka kiri kwashie. Na ndeta tafadhali alimi bau nonto tuonetwe kigerio ni atuija kugwa na ibu yitu kurukirite wasiri baba inge mono na batatu tethia na nande ndi twitite utetheka karia ndi gakuina ina ho wali mbeto ba ikwachie tafadhali polika na itwa kerikondo storage kusizi ipita Munya na kuinenge ili on process ije yako aja uju ntugi ara deep tukwakero inali no you know Minister of Agriculture tuchoke nande Peter Munya na utudhiria mantu cha pairethera kana mbeniko kira Raila Amolo Odinga na Martha Karua tuina assurance ati Peter Munya akethoe waziri na ikwachibie tu mituru ikathira inawezekana leo ni leo
urathimo uritingugi bwa ichunche biaku bia mwiri turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinandi. Nukwenda kumenya conditions cia itema, nkoro, mauri, mendende na joints, prostate, nyomba ya uchiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku. Niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H. pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na ari sabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado hata seroli lava nantiri na hata nantiri okaramba nantiri wakundwa kiboyo kemwe. Nya watu tole watu ko anda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya sibuengo ko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Walusile na kalemi na wetu ni goji nina nikango chokiangaro kulingana na ndeja sukanda kwa muromi joke ndela ngogembega na kinyari nenda inyo bisela ndingirwa kune biseto neka koko ila ilikolingo Nairobi ewankwera ntubeto bonde mtaigwe na kadena agatinda kwereria ngarame yake di Nairobi naje achuka kwa muromi joke kote kedimikete aja Joke Nabotore, joke Nabotore, Nabotore. Kwa marito mpita Stephen Kariuki, ngea kwangu ndina gikeno muno kumenyithia mawega maturuthiritwe thirikari ya His Excellency Muthomi Njuki. Mbere ni twathia kuthugura ndawa marimanti service inu ingi cia kariga matiri ko challenge ira mbingi chiathirire na kama nyaki Health Center etethetie gatethi nyagia Kitui County nontu twankene na Kitui County na baba ingi bauma nyagia thagicho bakaya goku na ibeo service kwandikirwa ndawa ithimi wana delivery wana maternity cionthe ruthagirwa free ko tuchokeria bwana Muthomi Njuki nkatho. This is county with the best managed healthcare. The winner is Tharaka Nithi County. Muthomi Njuki, gavana wetu, gavana number 1. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama charaha premium
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Sanura amerudi kwa wale wasiojua. Mtu yeyote asifungue kinywa chake kuongea na yeyote. Wewe unasimama kidete kupinga mila ambazo wewe ulizifanya. Mtoto wa kike akifikia umri anapaswa kuolewa, sio kuleta familia yake shida. Sanura lazima olewe na Dula. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanathaminiwa. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo, umoja na kufurahikiana na kusaidiana kwa lolote lile, hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Bono tubakwitira itete nambere yo kwatana na oniki Nteto chieto muthenya ruari na tuchokerani ati nende murigite kya mutungeria wa Nthiguru ngurongotano ya Azimio la Umoja Raila Odinga atithira aikinya kirwari akana debate rebangiri kwithira ekarika kiumia kinende ararigiri kwithira chimanakia na William Ruto kolokera ntumiria nende thirite tuma wa nyumba Nteto ni ati Raila Odinga atithira aikinya kirwari ru ende wena mathakaro bakitabu kithukya ngiro mwanyara paketa bachikiara na iria kinya na utariria mantu mwanya mwandikitwa Nteto Boniface Mongera na utwandeto ikinya Baruga kumakire ngwataniro Azimio campaign secretariat irende kimwario campaign Raila Odinga Professor Makau Mutua rokirwa ntukwenarwa eri Odinga atitakire debate oresi tariki 30 irene wauke kolinga na barogeje getungo kebita Nteto kiri Odinga atitaire ku debate na Ruto Ruto noniti mutongero tina metri mega kana mitugo mega ja mutongeria nkoroki Professor Makau Mutua aruga Ruto naite na rungurungu nera ikundikire kuthorania debate Nteto cia ungurumani ikethru ikiarerwa ontubone giutate na murunga mojo ja Azimio itome kingi kira bakwethera bakiaja na Odinga kuragweta kiri debate baruga Ruto nethirite thirunga ntere mwanya cia Nthiguru erumana ja mwenji ni nyeruma ekoro na nonto bonto bobo Odinga atitaire ku debate nwe thithirekeria Professor Makau Mutua aruga Odinga na muni moroirio mathakarua ntuko wenji umene bakethera bali Jericho social ho haja Nairobi kuthikire na kwarana nichi ba Nairobi kuigwa mathina jara bakwethera bekurukira kiri kiatho kiria kikethera kiri TV ni nyinge nke reporter Ntoto TV weekend kumaja kingina kithoke Nairobi Beta Boniface Mongera. Nani musiasa idrete nende akiura kia kanaisi asene kwa miaka kadhomba kaitene ka kiro ya irare adatu etike mbunge wa kurunene account ya Meru tungi ende ni Elizabeth Karambuka Ilemia orane ende idrete kaitene ka kiura kieteke na kiama kia UDA mwanike tonde to Marion Karugi na chamani etie na musiasa ona na ututariria Rona Rocky. Oyo niwe Karambuka Ilemia
umwe warwirite 11 kia mubunge wa Ikuru kaunti-ini ya Meru ari mukari wa Igembe Central. Ambĩrĩria siasa ciawe miaka ya tene na mwanka riu no ari rwironerwa kurombete kiu kiri kithurano twetete. Ari rwendonero rwa siasa Kailemia ari athira kumania na ngũ iraritĩte cia ũteithio kĩrĩa kariba Meru konto mwanya mwanya ni sing'ani kumuthetera. Imbije turi candidate baba inge muno ba gĩtĩ kia woman representative na thai nya always inkuigwa ining'ani waka murungamiri wekuru. Ituije no monka muntu ete training kenda omba gwitangwe bwa na jau jaire ndagombe te na ndare akujuria katheti imbije mwathani urenda kunditana mantu kadha na kadha ntu mwathani watu kwangu ge ire otiumba na ndia nkinyete ni kuigwa ini ng'aneri weta na nde umbetete na nde nkiona antora botora jana nde ukwe na mpara kaigwa ini ng'ani mwekuru wakurungamira tora woni ngwetia ngwe ntu mwembo ingwe bochwa karambute ngwe ochwa intwira ngugene na ibondo ujete na ikete mbompenda mono bonate karambu ngwe ochwa kauchwa ora tethia anabamiru wije mbitete ngwe kadha wakadha cia kuthomithiana na njira thina te atiriwe mbeca ndi nacio mbita nkiriaga ora muciari ari aga fees na ru akaria mweri jo mwana omwe ukaria nusu wengi o mwanka na bonde bakathoma utetheria bara batena wezo buru kwinkia mikeo bamwe batukumba uciakira nyomba bakara na mikarire muno ncho mangetia na kubakira nyomba kweja na bia kuria we mantu jaja mwekuru Karambu Kailemia wijekene muno ya mama safi ura withiritwe rwironerwa siasa kwa kaita karaja riu ena wirigiro ati ni woke throe mujumbe wa Ikuru kaunti-ini ya Meru na kiama kia UDA kiri kithurano kia mwaka 2022 tukaringa kura tariki 9 mweri jwa 8 ndendo bwira bukire taitire karukire kenda buringa kura bwite nyangu gene cenu ingi na karatasi ini ndi namba 3 karatasi ne na bukona rwano rwa wirubaro ntu ndikiameneka UDA kwau arabukona karatasi ka woman MP arakwina kawirubaro niyo bukaringa no turi mweno tubumbita mama safi na mama safi te barotine ritorere ya karatasi ne ni Elizabeth Karambu Kailemia. Nkiripotera Weru TV kuma Igembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Marion Karugi ni bwana ntu Nteto una kibara bonde ne ndi batetheire ke kukinyithia Nteto enkathu na nchune una tukutha twikara gatanta indi gakwendera kaita ke ya unbeto wa PHINEAS IMAANA.